Amaspenen itabang palo pi tayo hajung nung ibaw patin thangba nale soyan na sang pen kay mago ilubin ibon sabin ipe vinahi chuteng le ani na in tuni program kin go na kimin pha ho zo se koi macha anulung lo hela chlang stage ihung to pi wa program aphat za pathya ze in program apang dinga kimin pha ho zo se chumalong ki pa thu kain se in chuteng le athupi penin tuni khwa program iza kai ki gong zong le mi pi lo wa hi le angol tabanga ki pem tabang ding ai bovin tuni ni khwa sa le hanga kim le ka nga hung so bi u le nau te ho zo se hi che program iso pi u no me ho chung chang thu adi tu chunga atha revive in bolu nunga ana talo ning tin hing chung chang thu patna nu te dang nunga dang e ki su set pi ho ger ho na zala hung kal so nu te ho zo se hi na bon savin ko si bai no min na bon savin ki pa thu ko se no min nam ngai lu na le hi ta banga iso pi no me ho ki su set nahi kapuna ye ti nang vet sa u hi na bon sawa na khut se u thama si bai ka bol thelo ze in che ka din muna kon in tunya hung pang wa zo se ka ngai lu na le ka zana si bai bon an ka khut ka hin thange ka thienin na bon savin phathi na bo hem nang igam inama dinga panita banga hi ila jingowa thanuk katina penchun ki pata thanum hilawin lungil na ta pan la thanuk na zo chu ine veti kamuzin avel na chung che wahin ki pa thu avel ken se ne hi tuni ni khwa hi chi sidin protest ibol hi e hotline lam kamuna bo ibolu e po in kangpopi azong akibolin chuteng le ting no palahin chandi lahin chuteng le dali mona zong hibol dinga lai jun 26 January Republic Day to kinaya hi zein abol na diu mun hi alem chang thelo zein tuni ni ha ting lahin press conference dali ha abol di wahin chi chun silai go ilobin mun zo siai bol hi ti zong hi kan se do no min chuteng le tunia organizing team hi Cookie Women Organization for Human Rights go ahipon ITLF Women Wing chilai namka district ai lo le khopi sunga ikiloi khom na unin pen ITLF pana Women Wing Department ho to ki bol khom ai hin chize in koi matum lowa lamka khopi sunga hum thei chanung ai in tunini kho hin agam na pena ga seding in sangai kot lang zong ahungin ka he in chuteng le singat lama panin zong ahungin je hin lam ka district sunga ho zo se hi inam ngai lu na u izat ngai lu na u ki mu chin thein avel na chung ba ki pa thu ka se yin chuteng le organizing team ho zo se ITLF women wing han lang chuteng le KWOHR lam kai ho zong le pan hoi ta hin la khom na o aga tunia mu thiyam zain organizing committee ho jong si chung jong ki pa thu gain se nei tuni ni khwai pidinga kin le bonga hi sidin protest hong ki gong ham ti hi tunin ken hi chilaya se hi jong leng na het so ke je wana pu na hong hi in het sama bangin tuin be chilai benera jong ina modiu chuteng le placard i choi ho zo si long chu i so ke win i pizia tu na hi to ham khat le ni chun zani dunga ke ZC in popular government undi dei lo na ji a mi pi ki zo na tu a hi ji gon ki le mi pi turn up mi hi hung hom khai ti ti chu lam kai ho ki cha na chu ai hi wangin i he diu khat chu so pite ho tu ni kho in i galu hi abe a hi nai sai poi hi chi chun gal hi abe tai hi chanin a ki khum kha tai i pi a chui khum kha di ham wang chu pathin in ei pui dan wi tan tin gal ki khum khan au ma sanga dunia chilaya i to hi apoi mo le ni ha jong le ki su to ki du te ti le okay ke yong gut sa ka hi ti ai yong divin ka hin ti mo ve ne hi sita pung chun jani dungin KZC vice na no yin rally thu pi ta na nei jong le hen tu ni khwai bola
ฮับตะคัดกิกายจิตบังโปรแกรมอีกโนฮัมนาจิจุตุนีนิเซโดโนมูวินอิโซปิวนินตินเฮงอนุเตจงฮีจานฮีจุนกะกะบิลวินอโมจงฮีอาหุมูวินัยเลวังซีรุมตันลัมเปียนอากาลิวเซนgari chom khat hi a hin ke ngai do wa hung wa on the way hi win hi chi so pino nen tin theng hi itabong mi ham yai le alim le mel jong whatsapp la jong imu so ke di o hi i so pino me dang tam pi a jong teng le memorandum mi ka submit na diwa amini pha chang se hung ki sim ha ding a hi hi ti ho zo si atam zo hi a thi u wa hi tan i so pino nen tin theng hi May 15 ni khu achu mera pai bi ho in ATM puna achina para hi amat wa ama hi arambai tingol ho ko ma ana pe wa ama ho hin ana su se do wa chuteng le tha di nga hi apui to lai wa hi pathenin a hu do iti de ham athu simo ase the na dinga pathenin phat jong khat ape na lai hin tin hung ki hu do a isopiu auto driver tizeng hitin pangal ho khanin ama hi ana hu do a kumni wal jeni hi chigan thi ha san la lung thim toy nin ho hin mana hi in ama hi lung sianum ta chum agan thi na ho zo se jong hi a ki sel na jong hi bi ham a het di lo min jong ki man lo a vil di lo min jong ki vil man lo le wa hi a ge nai ki sel na hi ho na mana hi in daum ta khat January te ni jun ama hi ana thita in hi chi ja cho a thi hung ki he do pha na chu hi chi ta bang mu chu a hi hung ki ti le ei ho sang a jong a hung ki he do a hi India pum pi jong hi pun vanoi pum pi in tu lai social media khang ai chu hevin a het phat wa hi hit chen ge ya gan thi ana thonu a thi ding la ya kum hit ana hindo a hin wanga athita bangai in ho na mangmu chu a in ho a justice muman lovin athita a kitile media zo sin jong a in se gi ngu chuteng le mun tin gam tina political lam kai ho hita ta ho lam kai hita ta koi zo si a ham thia kai la in ama nu thui a hin se gi ngai in hi chi za za wa chu e ho in jong I pol theu sun ta tu ni khu a hi aning tin king go set chu hi talovin amma hi a hin kumni wal hung gan the hin a pe na ki rep a ki suyan the ya anop no ma ki chip na ane wa a thi ho chang si adinga chu amon a ki se the lo tu nya hin na lai nang le ke yin hi ta ki to khom na mo na hi chi ka so pin mai ho hi I pi ja ta hi ki bol ham a veng tuk tiu ka khopi sungwa India citizen ka hivin chiteng le Manipura ana khom ka hivin BJP government chu double engine government kitin lai cho aje chu center a jong am ho vai hop lai ta chiteng le state wang cho mo ho le lai ta hi chiwa chu lu mai ho hu pin zo lo wa na pau hi a chung thu hi pi ti le hu pin zo wa lo na ba nu fa a thi nu ngu a hin lai wa jong hi a mo ho chung chang thu hi ki sei lo ham I bola asu si ho hi ki man lo ham ti a chu tu ni khwai nu te hi za hin I hu mo hi tu ni a kin ka sei pa hi ke ngai nei ki min ka sei go hi lo vin a hu zo si hin ki sei kho mo hi ti chu kinon address a ka sei no me hi in so pite ho gali nei na lai vin lamai chi lai hin I thun na di mon hung nai lo vin mi tam ta hi lam kala thing lim bela to den di ki bo yung ta ve ti hi mo na umin tu ni jeng in jong chilaya sit in protest ki ti chu a ha jong thu pi nge tia tu na yo mo hi nu te ho ka pa chama ma jeng in ama sapena hita bang ni sanoya ti jong lo ko zu jong le ko zu noya ti lo win asalai ta to ho de sanin jong iso pinu tu ni agen the nu chu igel bo dio ka win na ko mo ba ka taw no min pan pi angai di da nu chu Olivia Florence ho ki bol na avel veli ni sei ta win chutim le iso pi te u mi zan ham ta khak survivor ho jong athisa di ding muna uma pan pia ngai dan ogin izavin chuteng le zar zo kin na
dâu sang kim thu na tunin athain gel da utin Olivia ho Florence ho thu na athain gel da utin na adi jana tua hin do nu hi ipisi a tu hin koi san tam piu min singa area a KSO ke gel hot ipita het lo ham koi san tam piu chu ai ma tu nia KSO ke gel KWU a area ho KWHR ke oi mo lo di hi pisi nam tile kisel na ama thai ni ma family zani in Kuki Women Organization for Human Rights Organization meaning kagati ubin in sumubin na kagane ubin holimpi na kagane ubin ana kise he ipiti le hilai ta ei ho district mi hi pida ki hello am ti chu mi lo se question ai na sele area nu te ho jong lung thai lo ke so yong lung thai lo ke ki an tiong lung thai lo hi ai wangin tu nia koi ma cha oi mo thei lo ding ai hi dan chu zani in ka ga mo che lo vin pisinam tile hitia ahum puya akihu do a chu ama hi kang pok pilanga ana umahin kema IDP kema ana min cha jong chu afa do ai hi jong le amai hi abona do so salo mas i ana ki pulzia ana va zi chile le FIR change jong chu apet ta chu abol ko le ama lu ya na lom lo hi no me chapang chai na la jin hiji ja cho anu ko ma hi bol hi mi he sa po te ta cho ma wi ki sel ji ho hi nei ale chan he to pha du ba khulanga ko thu hi hen lang nu te ki loi khom na chom hi jong le mo po na hin la wa go hati a hi ana ki zen sa wa nurse khat to hin ana su be do ba ana ki zen je ngai hin ale chai Christmas ding kon ta chu chilangai apalit te singa tha oi ve nga hi umai hin chilaya chu hung khulanga chu mi lo se ei hetai ka za chai ti phana hi chilanga hung ai hin chi za chu koi ma cha ki het sa lo ai wanga anu te struggle dan chu ama hi hing nom ji ta lo eno ka hin nom ta poi ti chu pha chu sia se ain ko wa anu len apalen ani te ho en jong agat tho wa hin agat zo lo hin ni ama hi khat ve in jong ama hi ka hing nom ta poi ati in this was hope for na don ki got ji to for family ten this was comfort ki ti ho jong aza ta lo aje chu amuna koi ta lo hi ti hope chu do na hin na hi thi na thei dim cha na ki hol jing da nei ege la hi le vo jang na no ma jengin a ki sian ji wa chu e ho nong ina ma het lo hi a thi zo no sangai het pan o hi in tu ne ne ko in nu te ho adam na lai chang garle to lo me tin i heve a hi wangin ita sa ta wa hi ta bam thu na chu inei tan inei kha lo je bit pathe ne thang ba win tu ni ni so pi no me ho tho na zo se chu tu na chla ya to zo se nu te ho tho na hi ti a ino na u get sa nei ung se ta in i bon cha vin khat be ana ding do hi tin ana moliam ho zo se gel do hi tin a de senin hit ta banga Manipur crisis may hay gala numay inamay chan pi ho akisuna ho ada sa geng re numay pasal thumlani in kichep na nei va chuzo tim le kichep na nei zo phat ba zo atha kin la layu tu na ning ting zo hi tha dinga ki puya hi in ajun tha ka wa ka jun la so eta ki le ma mola para akili ai le lam ni na ki li kha hingai bo win apin zan ya se jun apet pe din thizing le hi chan gei zum le za tho ai pisi a tu ai chi tho le la thi tho ham ti cho pon an ai na hi se jun tu nin am ho zo se hi gel to so ke utin nu te ho zo se ang zo se en am ho gel do na condolence in ei de hi in hi ji na gel do pum vin avela ka hin te nom chu Olivia chiteng le naked paraded teni a hi in chiteng le Florence a hi in adang dang ho ading hin ina to khom lai uchun inei kham vin som khat sai jong le tin ida dong khom vin am ho zo si chu ina pe vin ka het khil wa hi le no me athi zo si cho kiti pon hi ta sexual abuse ne a thia am ho za lai to na over hin tu ni ni kho jong ni na hong zo se na zo ting le ITL women lam kai ho le KWOHR member ho in
sakau do na hin nei di hin som khat cha hi jong le amaho thi igal na divin anapileu han tiang chu ka hin se no min atam jong aki expect po na hi na is born vai chi vai ga gar thei lo ji ba chu still le ajo na ka se non chu hi chining tin ring hi vai khununga thi hi jong le Haokip Women Organization for Human Rights in Zang na do na ibolo hi bon vai bolo hin tunin na wazo se dingin kapung do nomin ama jong hi zang na do na chang dinga amin ila ruti wa hi ti jong chu ka ga phun do yan lang ibon sabin imit na siang witin thip chanen na umhitin kin patan te ka ti ting le ina to ki te wa hi isopi mil he hon mira pai bi ho in amatwa no me hi chula abu do di hilo ham tuni na video viral na zong imovin ama ho hi chino me ho ma chun ino me ho hi amatwa apa sa ho ko ma susiovin thadubin abongbongin bolubin meya ahing sangin halubin tia sa uhi e honu ten wang ino me chan pi ko hi jong le hu dingin tuni ni khon jong pan thana ki uhi ti hito banga ino me chan pi ho su sit le tha su gan thia aum ki law na ding ilung thim chewin pathen hi nga taw ko ti adara in sumite hon gamna ne ding jong taw ti cái bảo mẹ là tổ chức tàu thế tiếng lệ rồi là tiếng này là bên trong gia các bạn xây nông min tôi đi qua ít bol dấu xíu nó vẫn sao thì bị ham thì lệ hít tập nga ấy thật teo tôi đi qua thả gel đó điều hi insan muna chú ấy hồi hi luôn vài hôm bỏ đồ hi đâu hi mấy cái tiền ấy tiền đồ phá chỉ tôi bị hung cái này đó thì là điều gì này bây giờ tôi đi qua chú hít tập mi tiền tập chú đi giang hoàn lom tập bố về tia separate administration ít hung gì ngoài này chỉ chúng tôi đi qua cái nô chân bị thế ho tribal women ho Haokip women ho cháu sen long tu na hang san tai sab điều chú hít sen là mona chú các chuyện kít ta lâu điều hi hít chỉ chun a solution pen ta chú separate administration a chuma ka divai hop deu hi nu te ho zau sen zong kat din pi wa hi tia tu nia nu te ho zau sen isap jing deu hi ti zong ka se do no ma hi hi chu teng la khat ni tha chun na hon ngong na sim ji deu hi in ken news hi ka ngai ji in notice dialogue ki tia khun aki ho li movin hi chilaya ribatal ka bol ngom na sata khadomin chia ima meira kitinu me theinu khun sujata kitinu khun pi sayam tele amon separate administration adel jewa ipidinga popular government sim na dinga panglo ki go ham demand to me zo sena nai thiye ei onong st demand ki bolin but we welcome popular government so tunakin kasai nong chi pi ham tile amma ho in hichi st quota chu adelu chu ki ho to wa adelu hi na they join hands together and demand this st quota st scheduled tribe kasi demand about so but today we demand this separate administration. Why? Because we are already separated and because we are driven away from the valley. The situation compels us to demand this separate administration.
It's a separate administration hi ke to wa cho ma tao tin rally chiu te ti wa hi po nei nei na tu ni kwa me hei ten agamu wa para chu how to cookie macha how macha iti wa ten do cho if they had driven us out then why do they call us back to form the ministry in Manipur henge ti diu ham kanom po iti diu ham tu ni khoin nu ti ho zo se pan khom dingun tel do namun wa chu ka che ta lo di wa hi tel do je wa chu separate administration demand ka bol wa hi this is not against the law of the land na ki tel do namun a chu ma ka na diu administration chom nei pe viniti lo la ipi ham mi thum diu pa chu hi ja chu atin munin so lo wa ise yo hi in hi chi chun amo ST demand to tuna ho separate administration demand hi compare ki bol the loading it cannot go hand in hand hi chi chun tu ni khoin hit chen ge ya bol se wa thawa lung thai na wa tu ni khwa hi National Commission for Women ka heti honjong ipidinga justice tu ni chana amu the nai lo ham ipija tu ni khwa ki thado zo si jong chu ipi tia hi le a rep pol ho jong chu ki man nai lo ham khat pe ning tin hing rep pol ho jong chu mi di he ti chu ama ki chat na pen tu ni hi bolero kang phot ko amu le ati za hi chu ki cha hi chu hi chi bolero kang a chu po wa tha go hi chu nu pi zo wa ki chep na zo wa hi ai le pi ti le Olivia holoi ai lo le I shopping nu mei dang ho zo si a that ho zo siang FIR hi ti chan ki bolta I pi ti le government in tu ni khwai hi chin nu mei chunga ki chem hoi hi wa noi le se na ek sang pen hi lo tu ni a khat be jong ki bol nai lo hi ni hi chi ja chu tu ni khwai hi chi lai I to khom na wai se u chu a hi le hi chi kan nu mei su se ho zo se hi justice pevin a su se ho manuvin chuting le amo ho ta chun ka chen khom thei ta lo di wa hi zein hi chi hi athain repeat kining ka ting ni dang in jong ka sei jingin kan no mei ho hi a ki zo hi wam ai hi poi nu mei hi je mai wa ki re pham ai hi poi being cookies of women they were being raped they were sexually abused and they were tortured to death na cookies of no mei en ji chu cookies of no mei hi chu tu nai ho zo se mi chon se hi wam hi ta chu rep the hi wam tha the hi wam hi lo chu da pa the ni nei pe in nam je wa chu thi wa hi chu hi chi ja chu ken ka sei jing in women commission ho ko ma ka sei hi not just a justice until and unless we are given separate administration we will never accept that our women are given full justice katizi hi ko political solution ukamu ma sang se wa hi chin nu mei ho hi justice ki pieta ka pom thei lo di he ka ti ji hi ni pije nam ti le akisu se na athi na hi I political movement to che jom pe jing ding hi in chi I hai mil lo diu chu teng le ning tin hing nu te ko ma jong avelin hamona ka se pe no min hi tai thip pya aki lai hin hi chi nau nu hi kumni wal ahung da min tu ni ko ahung thi hin atha pya mi pi hi hin cho tho ki da hi zen ning tin hing iso pinu nu nga nu athi na hi sang ta in aki gelin in sumi te in jong nam pya dinga mu chi atha pya tuin ki gelun lang khase hi un lung leo hi un nam pya dinga ichanovin gen the ha sat ato ba na kumi za da hin thua to thi na to hi ti cho zo na in se hi tin pathianin ibon savin phathi bo hen lang ilo hin to ka sewa thaselo bia apoi modung zuya pan la chi jing dingin hi chilai lam ka district go hilovin Sadar Hills hin tengno palahin Chandel hin Ukrul hin teng le city branch sai na zo se nu te ho zo se hat ta le hang ta pang se dingin pakai le inam piu minin tip na kahin le je ka ki pa